Magandang gabi po sa lahat ng ating viewers sa Facebook at saka sa YouTube po. Live, live, live. Live po tayo mga kakailyan, mga kakampiks. Live, live, live again. Okay. Okay guys. Kamustahan po tayo? Kamusta na po kayong lahat mga kakailyan, mga kakapsat? Sa mga naka-online dyan, mag-comment na kayo sa ating comment section. Inom muna tayo ng Coca-Cola. At parang ang lit na ng Coca-Cola ngayon mga kakailyan. Bakit ganito ang Coca-Cola? Ang lit. Live shout out. Welcome po sa ating mga viewers. Kabsat Junior Serrano Ramos, Kabsat Junjane Arroyo Labrador, Kabsat Nelly Abulencia Villaflores. Welcome po. Shout out sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Kamusta manon? Timalem Ken Aldawyo kakabsat. Sa paapo si shout out tayo tatang Sabado. Napantay ako nagpalingkit tatay jay palingkit Ibampang public market Nueva Vizcaya ke nagado ako tinakita tayo nasarsarakan. Okay, shoutout tamin kanyayo kakapsat kagdigdig tata agbibuya kastamot dagiti kakapsat tayo nga arato YouTube. Naka-live tayo mo tapos dito YouTube niya. Magbali sabay ato YouTube kin Facebook. Sabay apo iti-live tayo. Sorry. Okay, shoutout apo kada kita radala Torres out. Iti naganak ko dita. Kita apo kabsat Cedric Kalapon Pagarigan uminak painomon lakay engineer kuno namot apay sa tinoyan mon nga Cedric. Kabsat nga engineer Cedric Kalapon iti Bagabag. Shoutout po kada kiti arata Bagabag. Apay nga nakaawit kan IPM nakmat ta. Tano ka bumisita ka tarwin no dito probinsya ta pagtusa. Comment mo manggarot kabsat. Okay. So thank you kada kiti kakabsat tayo po. Okay, kabsat nga Minda Garcia Marquez. Shoutout po kabsat nga Ameg Zeran Adazek. Kabsat nga Marilyn Sagon, kabsat nga Marvic Seculias, kabsat nga Dante Pasqua, welcome kabsat. Kabsat nga Jonathan Pegado, welcome po, welcome. Share nyo po yung live natin para maraming makapanood ng shoutout natin. Live din po tayo sa YouTube ngayon, mga kakailyan. Kabsat nga Jonathan Pegado, shoutout po. Kabsat nga Jen Rivera, kabsat nga Marlene Agalos Abellana, kabsat nga Tess Bitawag Caballo, kabsat nga Anita Laureano. Welcome po mga viewers, followers. Marami pong salamat sa pagtutok sa ating live. Medyo nasapa, minsan pasulpot-sulpot, minsan wala ang ating live. Pero naayon po sa free time natin kakabsat. Okay, kakailyan na kakunan ni kabsat nga Tess Bitawag Caballo. Shout out kabayan watching from Hong Kong. Okay, thank you Madam Tess Bitawag Caballo. Saan po kayo ngayon? Hong Kong, no? Tagasan po kayo dito sa atin sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Paki-comment naman. Kastamit ni kabsat nga Dante Pasqua, pa-shout out. Kabsat, salamat. Mangal daw tayo kabsat na ni kabsat nga Dante Pasqua. Apay tatakapay lang mangal daw nga kabsat nga Dante Pasqua yung mutata daka dito sa Saudi. Paki-comment man. Kabsat nga Charlie S. Fernando, shout out sa iyo lakay. Thank you Sir Charlie S. Fernando, shout out sa iyo. Shout out nga pala sabik ni kabsat nga Nelly Abulencia Villaflores. Hello idol, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Paki-shout out man idol dagiti amin nga pamilya iti Kasibo. Okay, shout out apo kiti gagayem kakabsat kakabagyan tayo dita Kasibo apo. Nagpintas apo dita lugar yo. Nagapo kinikabsat nga Nelly Abulencia Villaflores. Thank you, madam.
watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kana ni kabsat nga Marilyn Sagon, hello po sir, pa-shoutout man. Kuna na. From Italy, hugs and kisses to my family of Barat Bambang, Nueva Vizcaya. Kuna na ni kabsat nga Marilyn Sagon from Italy with love. Kabsat nga Christian Barotel, pa-shoutout po. Okay, shoutout kanyang sir, Christian Barotel, ayaw mo tata. Sa tinoya mo, paki-comment man. Kabsat nga Charlie S. Fernando, hello lakaw, watching from Kuwait. Okay, welcome po sa mga 30 viewers natin. Okay, shoutout Sir Charlie Fernando from Kuwait. Kumusta kayo dito Kuwait? Nakabutos kayo. Paki-comment man, kabsat. Kabsat nga Nicole De La Cruz, shoutout John Deng. Okay, shoutout po ate Nicole De La Cruz. Thank you very much for watching. Share nyo po yung ating live shoutout ngayon para marami pong makapanood. Mga kakabsat, mga kakailyan, mga kakampings. Okay, thank you. Okay, medyo adjust ko lang nga po dati cellphone ko niya. Tapno pa, ipakman niya, ibabakya. Tapno ko angay. Sumabay dito yan ti kwak. Sumabay dati kwak. Sinsa kay basit, adjust ko lang. Okay, kasta siguro. Okay, okay. Alright, so magbasa tayo manan iti shoutout tayo. Kapsat nga Rex Gawan Somoria, shoutout kapsat. Okay, shoutout po Sir Rex Gawan Somoria. Kapsat nga Tess Bitawag Kabalo, Kasibo Idol. Kunanay, taga Kasibo kayo ni Kapsat nga Tess Bitawag Kabalo. Okay, thank you Madam Tess. Shoutout man po kana ni Kapsat nga Minda Garcia Marquez. Shoutout Madam Minda Garcia Marquez. Paki-comment sa dinoyang mo tatangay. Okay, Kapsat nga Minda Marquez, shoutout naman po. Okay, Kapsat nga Christian Barotel, shoutout man Kapsat. Okay, shoutout kanya. Sir. Okay, naulit na tagida yan. Naulit tagita. Excuse me lang po. Ay, when Kapsat. Okay, shout out from Bayombong kunana ni Kapsat nga Christian Barotel, Kapsat nga Junior Serrano Ramos, shout out po Ramos family, EJ Kasibo. Kumanta ka man kid the idol, pampagod vibes lang kunaman ni Kapsat nga Jonathan Pegado. Po, tiprigat na garot ka nagalas ti busis tayo Kapsat. Okay, Kapsat nga Charlie Fernando, pa-request man lakay si Siwit kunana naman. Okay, damdama baka no mabantay manan iti Facebook ya kakapsat. Kapsat nga Junjane Arroyo Labrador, shoutout man idol aming mga taga San Fernando idol kanana. Okay, shoutout po kadagiti San Fernando galing kay kapsat nga Junjane Arroyo Labrador. Okay, thank you. Okay, when Kapsat adak dito Riyadh, Saudi Arabia, kuna naman ni Kapsat nga Gemma Ziran Quezada, tama po ba yun Madam Gemma Quezada? Shout out Kapsat from Dubai sa pamilya ko sa Kasibu at Bambang, salamat po. Okay, thank you. Kapsat nga Cheche Castrense Capinya Castillo, shout out po Castillo family. Alright, thank you po. Shoutout po sa Castillo family from Madam Cheche Castrense Capinya. Okay, ni Kapsat nga Marilyn Agolos Abeliana. Hello po, kumusta? Shoutout ko man, mate ni Cisco Daniela Agaloos dito Dubai. Okay, shoutout po kay Madam Daniela Agaloos sa Dubai po. From Madam Marilyn Agaloos Abeliana. Okay, thank you kakapsat. Matador tayo na kakapsat. Okay, thank you. Tapos watching from Dubai, kunana ni Kapsat nga Marlene Agalo Sabeliana, Jaymar Manuel Tablada na imbag nga malim mo idol, kunana. Okay, kasama kanya Kapsat nga Jaymar Manuel Tablada na imbag nga malim mo men. Kapsat nga ni napananada yun. Okay, shoutout po sa lahat ng Fernando family, kuna ni Kapsat nga Charlie S. Fernando.
Kapsat nga Christian Barotel, taga Bayong nga Kapsak. Okay, thank you sir. Christian Barotel. Kapsat nga Cheche Castrense Caspiña Castillo. Shoutout kuya Castillo family. From Sir Fernando Bambang. Shoutout kanya Madam Cheche Castillo. Kapsat nga Olive Aquino Tako Tako. Shoutout idol sa Bangkag. OFW Hong Kong. Thanks po kananamit. Okay, kapsat nga Olive Aquino. Shoutout kanyam. Thank you very much. Kapsat nga Charlie Fernando, when alpas ti botos men lakay BBM kuna na matay na. Talaga nga nagtiplip ya sa mo ti BBM Sara kada kiti OFW tayo. More pa kasta ore man sino kandidato yo ay ka trespito apo sino ti kandidato yo. Kapsat nga Josie Carbonell Bienes, shout out from Kuwait. Nag-umpisa ang botohan taga Solano Baskaran. Okay, shout out kanyang kapsat nga Josie Carbonell Bienes. Kapsat nga Eds Dipalan, good evening sir, pa-shout out from Daran Aramco. Okay, shout out po, maming nga data po, Daran Aramco. Saudi Arabia niya, kapsat, Eds Dipalan, shout out kanya, sir. Kapsat nga Angel Garcia, hello from Carmen, Pangasinan, kuna naman. Okay, mamin na po, nga radat tita, Pangasinan na po, gagayin, kinkakabagyan tayo, tita. Hello po, from Carmen, Pangasinan, nagka po, kinikapsat nga Angel Garcia. Okay, kapsat nga Junior Serrano Ramos watching from Bologna, Italy. Kuna naman Bologna, Wino Bologna. Okay, sorry sir. Shoutout kanya Sir Junior Serrano Ramos. Kapsat nga Dante. Ayan ito yun. Kapsat nga Dante Pasqua. Dak dito Riyadh, Saudi Arabia. Kapsat. Kuna na ay sumat lang kaya ma. Ay kat manggal daw kagarutin kapsat. Anya nga iti panggal daw mo. O kabsa siguro, Wino Moton. Kasta mo ito sa uso dito sa Saudi Arabia kat. Wino mangluto kat isarilim nga luto. Kapsat ka Dante Pasqua. Okay, shout out kini Manong Albemar Mateo is watching. Thank you Manong Albemar. Shout out po sa lahat dyan. Mateo family. Opo, sa La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya. Kapsat nga ni Ate Sharon Corpus Dalikon Herrera. Papukaw man amin nga karuba dito La Torre City. Kunanan ni Kapsat Sharon J. Corpus. Maraming salamat Ate Sharon Corpus Dalikon Herrera. Kamusta ka tata? Nanya tisini dao, manya pang malim mo, paki-comment man Ate Sharon. And kapsat nga Ayman Kalob, shoutout man ti Bisera family, Itaabyan, Gapotoy, Abu Dhabi, igit ti baybay. Kunanan ni kapsat nga Ayman Kalob. Okay, shoutout kanyang kapsat. Kadagiti Bisera family apo di Itaabyan. Thank you. Thank you apo ti panagbubuyayo. I-share yo apo dati live tayo niya. Tapno apo ti makabuya kadagiti shout out tayo nga adayo tatak. Ayan tayo. Okay, watching from LA Tower. Kuna naman ni kay Manong Albemar Mateo. Ay kat nakaakas kadagiti tilapia ditan Manong Albemar. Wan samot ti ma-vlog ko ditan. Inti pispan mo. Okay, thank you apo. Kapsat ni Ate Tess Bitawag Kabalo Dan shared idol. Okay, thank you madam. Thank you very much. Apo, ti pa nag-share yo. Ni Ate Vina Flores. Hello idol. Naimba nga malim mo idol. Kaya't kuman nga kablaawan amin nga taga Dipug Quezon. Watching from Qatar idol. I love you. Apo. Thank you very much madam. I love you too. Shout out kada amin apo nga Dipug Quezon. Kunana. Shout out from Madam Vina Flores. Okay, thank you. Ni kapsat nga Charlie S. Fernando. When lakay, naglopyas ti BBM lakay dito Kuwait. Kunana mat kanana ni Kwaro ko na naglipipyasan ti BBM Sara ditan. Garudan kapsatan niya. Okay. Thank you very much apo. Letay apo tata dito Facebook. Kastamit ijay YouTube kakapsat. Okay, ni kapsat nga Leonora Rivera. Hi po, watching from Kingdom Saudi Arabia. Okay, thank you very much Madam Leonora Rivera from KSA. Okay, kita hintay man nagkikidaduma pa dito eh. Okay, kunana ni kapsat nga Marvic Seculias. Naimbag karabi my idol, taga Bonpal proper na, God bless. Okay, thank you kapsat nga Marvic Seculias. Kuna namin ni kapsat nga Nimpa Ganit. Good evening sir, viewing po from Common Aritao, Nueva Vizcaya. Thank you madam Nimpa Ganit.
Ingat po kayo dyan kung saan naman po kayo. Thank you very much for sharing. Okay, shout out Madam Nimpaganit. Kitantay mat ato may isa, ni Kapsat nga Rex Gawan Sumoria, mang rabi tayo Kapsat, agsida tayo ti saluyot, nga dati sa bunganay na, kintuyo, dilis, sausaw ti sukag, yaman na kanyang Kapsat, apo, nagimas matata si Damon, Kapsat nga Rex Gawan Sumoria, magpadigo ka mang garot, kanya tayo, nagadot kail ilo ita dagita ka sidsidang kat. Okay, thank you very much, Sir Rex Sumoria. Kuna ni Kapsat nga Dante Pasqua ket papaitan nga baka sida Kapsat kuna namat ni Kapsat nga Dante Pasqua po nagimasen anyo unay ti papaitan Kapsat baka mo sumakit dagiti tungtumongan no mapalalwan mo ti papaitan Kapsat namore pe kasta ay ka enjoy nyo lang tagarodan ti panglansyo Kapsat ka Dante Pasqua shout out amin kanyayo dita Saudi Arabia kuna na ni Ate Sharon Joy Corpus Delicon na umay ka nating agsidata pinablad nga balatong apo nagimas man ata si Damanang. Thank you very much. Okay, enjoy po your meal Madam Sharon Herrera. Kapsat nga Mary Jane Sima. Shout out mo man kabayan dagiti ka kasinsin ko nga Covita family. Ken manong ko nga lando dita La Torre South from Cabagan Isabela. Kuno naman. Ay, okay. Amin po, nga taga Covita po, dyan po sa Barangay La Torre. Shoutout po sa inyo. Kaglan ng Runa, kinmanong Lando, nga Covita, dito po La Torre South. Punana ni Kapsat nga Mary Jane Sima. Okay, thank you. Ni Kapsat nga Risa Albanan. Okay, is watching. Kumusta kan Kapsat? Medyo busy kan samit. Sa dinno, tinagturturungan, padagitungan aldaw. Eka, bumisita kami tumanon dito pagtangam Kapsat nga Risa Albanan. Paki-shoutout man, nagsidaka, nagnang kayo, nandiyan si Dayo, paki-comment man Kapsat. Kapsat nga dyan, Hidalgo, shoutout idol kay Oming. Saka ni Paras, kung ano naman, ni Kapsat nga dyan, Hidalgo. Okay, shoutout po, kini Oming, kini Paras. Ano na ni Kapsat nga dyan, Hidalgo. Okay, ni Kapsat nga Jun Maduma Turkesa, kumusta kailyan? Nagmayat ti pinaglutom ti dinardaraan. Alam timplak kailyan, kung ano mo, ni Kapsat nga Jun Maduma Turkesa, ay kagpaiso dahil tayong bagang Kapsat. Okay, thank you garo. Di pa nagbuy-buyayaw, kat i-share yung mga garo, dati live tayo niya, tap na ito makabuya. Okay, thank you very much sa Kapsat. Live tayo apo ti YouTube, kin Facebook. Sabsabay apo ti live tayo niya. Ngayon ado apo tigbuy-buya dito Facebook talaga nga Facebook ti longga iti kakailyan tayo ito YouTube ko man gamin ket so nga dito da Facebook apo at kay wara dagiti followers tayo dito Facebook kakabsat Parepekas ta ka thank you very much apo ti panag buy-buyayo ta bareng na damdama ka balbalakat tayo nga mapana agtiliw apo kambal iti tukak talagang guni-uni dagiti tukak kakabsan padasan tayo damnama magtilaw ti tukak i-vlog tayo i-video tayo i-post tayo tapno mabuyayo ya kakabsat okay kuna ni Kabsat nga Charlie Fernando shout out lakay kin bakit ko nga mangmangan apo shout out ni bakit mo Kapsat Charles Fernando nga mangmangan yang si Dana. Apay ngay ta pinanawa mo, mamay sana nga mangmangan sama ni bakit mo? Ay ito kinaduan ko mga Kapsat nga Charlie Fernando. Okay, sardinas lang nga naasinan lakay kunana ni Kapsat nga Enoch Patricio. Okay, Kapsat nga Enoch Patricio, ayan mo ay tata. Sardinas, ti sidam po nagimasin na kahit sardinas ti nabaknang data. Si dati nabaknang data sardinas apo, manut sardinas tatan. 25 pesos san. Okay, ni Kapsat nga RC Welski is watching. Okay, Kapsat, shoutout kanyam. Kumusta kan? Sa dino tayo mo, paki-comment. Shoutout kanyam, Kapsat nga RC Welski. Okay, Kapsat nga Jinky Pascal Villoso. Shoutout po, Villoso family from Punawa, Calaucan, Bambang Sir. Kung na naman, ni Kapsat nga Jinky Pascal Villoso. Okay, thank you, Kapsat nga Jinky Pascal Villoso. I-share yaw iti katayo ya iti live tayo tapno ado apot makabuya at kadagi shoutout tayo thank you very much kakapsat Kapsat nga Dante Pasqua salamat Kapsat pa shoutout man ni kasinsin ko nga Marjorie Castillo Giloy
Tita Bambang Nueva Vizcaya, salamat Kapsat. Okay, thank you very much Kapsat na Dante Pascua. Shoutout po sa kakasinsinyang si Margarine Castillo Giloy. Okay. Apo. Medyo natutudo apo, agwaran dagiti tukak ngam tatanga malam kat medyo awan samot ititudo na ni. Saka balbalakan tayo apo nga rumor damdama, rumabi ta kamal tayo man titukak kanya kakabsat. Okay. So sapay lang ko matadati matilaw tayo niya damdama nga tukak. Kasabali mo nga tukak ti matilaw tayo. Dalat tamid dita na nga tuktukakin. Okay, kung nani kabsat nga Jun Hidalgo, mangan tayo idol, laksida tayo, ti Aba idol. Tingnan mo. Okay, thank you very much sir Jun Hidalgo. Nya nga luto na ta di Aba. Tinulad mo di luto kay nalsiman nga Aba, wenno ginata. Paki-comment mo manggar kabsat, nya nga tinsag pa mo, kabsat nga Jun Hidalgo. Padigo ka manggarod, kabsat nga Charles Fernando, agsida tituyo lakay kunanan ni kabsat nga Charlie Fernando. Okay, si Iro, thank you very much, nagdimasan dito yo. Tuyokin ka pila kay kunan na ba't ako nagadoonay ti kanamon kabsat nga Charles Fernando ipadigom di duman. Thank you very much. Kabsat nga Mary Jane Sima, sana makapagbakasyon kami di Takabayan, di Talatorre, 4 years nga hang kami nakapagbakasyonan kunan ni kabsat nga Mary Jane Sima, ikat sapay lang ko makabsat. Ikararag ko nga sapay lang ko makaawit kay maten, makapasyar kayo. Ikat dapat kat laan kayo iti panawan na po tapno makaawit kayo sa dinuman ti ayan nyo kakabsat. Okay, kapsat nga Dante Pascua adda padak nga Pascua kapsat kuna namit sino nga Pascua aday kapsat nga Sir Dante Pascua di napalabas ka daman iti kachat mo nga Pascua mo langkat nagado kayo nga Pascua dito ay ko umadani gaminin ti Pascua niya ay ko paragsakan kayo. Thank you very much, kapsat nga Dante Pascua. I-share mo, aja like tayo. Kapsat nga Sale Mansano Kahimat. Naimbag nga Rabi Kailian watching from Singapore. Kunana ni kapsat nga Sale Mansano Kahimat. Okay, thank you sir. Thank you from Singapore. Kunana naman, kumusta kayo dito Singapore? Nakabotos kayo, mino matipay. Okay, thank you very much. Si kapsat naman natin na Jun Hidalgo, diningding lang idol. Linuto ni Bayaw Paras idol. Kunana po, diningding lang kung kuna bakit awan mo makasidsidat dinengdengan amom nagadobol yung arapa datig sidat ti dinengdeng niya ay ka tanyo nga langlangan iti dinengdeng apaw at apo iti tatak iti Ilocano dinengdeng nawan ti dinengdeng awan Ilocano. Thank you very much sir John Hidalgo, paki-share radio live tayo. Kapsat nga Junior Serrano Ramos, mangan tayo idol, lagsida tayo Pinikos nga native amanok. Kuna naman, ako nag-iimasan, Pinikos nga native amanok. Kasat no nga luto na de, Pinikos nga native amanok. Kunak lang no pinikot na babae. Ay, joke lang. Kapsat nga Junior Serrano Ramos. Okay, thank you. Pakishare ti live tayo po, kapsat. Kadagiti apo kasangsang po na, i-share yaw. I-replay yun to, nagihan nga makabuya. Okay, thank you very much, kakapsat. Kuna ni kapsat nga Mariela Bohol, pa-shout out kapsat na imbag arabi tayo amin. Okay, kastamit kanyam kapsat nga Mariela Bohol, shout out kakapsat na imbag arabi yo. Kuna ni kapsat nga Sale Mansano Kahimat, Martes nak pailang kailian nga agbotos. Kuna namot, ay medyo dil-dili mo nya kapsat. O kato repekasta, good luck apo ti panagbukbotos yo. O remano sinati kandidato yo. Ay ko ti exercise yo apo ti right to vote yo. Democracy tayo po. O sino kandidato yaw? Okay, kakabsat. Kabsat nga Dante Pascua, ni Jinky Pascua, Veloso, kabsat ko na aya. Kat i-PM mo na, i-chat mo so nakabsat. Baka kapinano kayo. Okay. Kabsat ka Charlie Fernando, apay lakay na pigsa ti todo dita, ti adot kaklakay. Pigsa ati todo dito iti kalman kapsat ket no sasaruno nga rabi nga agtutudo rinabi nga agtudo tatalaang na medyo ompay unay ket baka tunuting nga ti rabi agtudo iso nga sa orayok no rumor na kita tukak tatang no han nga agtudo baka sabali nga tukak ti makamulteo nya kapsat. Okay, shoutout kanyang kapsat nga Charlie Fernando ni kapsat nga Sale Mansano Kahimat wen kailan man manuto probable FW nga makasida makaluto diningdeng. Okay, advice so ay tap. Ako na ang kapsat.
So nga, thank you very much no makasida kaya po iti tiningdag. Healthy ken pang Ilocano nga makan. Okay. Yo, kapsat nga sali mansano kahimat. Kuna ni kapsat nga Imelda Feliciano Madayag, always watching from Canada. Imelda, kuna na. Okay, thank you. Madam Imelda Feliciano Madayag, shout out apo kadagiti kakabagyan gagayem kakapsat tayo nga da apo dita Canada. Hasta mo dita US apo. Ado dati comment no kanya ta. Ado da mati viewers tayo apo anya lalo dita Canada. Okay, shout out amin kanya yo dita kakapsat. Thank you very much apo. So i-share yo apo dati live tayo tapno ado apo ti makabuya. Kakabsat kagayem kakabagyan tayo. Okay, so kitain tayo apo dagiti do mga kasirsirak na tata. Okay. Kakabsat nga Micaela Blair Kalulot Calgo Ancheta. Shout out po madam. Kabsat nga Marvic Seculias. Kabsat nga Bangad Pinky. Okay, shout out kanyam. Okay, kita ente pa dyan duma. Okay. Awanan, tidak duman. Naibustan. Okay. Pare kasta kakapsat ka uminom tayo man pailangan iti ko. Han nga red house, han nga dyan. Nadikat coke. Bimasit mo, dati coke. Dati kayo 1.5. Tatakat 0.1 sa latin, mino 0.3. Kitakpan. 195 ml nagbasitin 0.195 lang gayam dato kitaan nyo dati 1.5 dapat 2.5 dapat 1 liter tato nagbalinin nga 0.195 lang nga liter iti coke bumaspaset ti pagatang dito ngumingi na maggarot. Okay, kunan ni kapsat nga Micaela Blair Kalulot Ancheta. Hello kuya, always watching from Aloy, Cebu, Nueva Vizcaya. Thank you madam Micaela Blair Kalulot Ancheta. Shout out po sa inyong lahat dyan sa Aloy, Cebu. Okay, kunan namin ni kapsat nga Charles Fernando. Dito ilakay at todo titapok. Kunan na mo, tapay nga todo titapok tita. Naikat, ano sam kapsat, nagtodo titapok tita. Sa pala ko matagtudo ti kwarta niya kapsat. Tapno mo nagkakwarta tayo. Kuna ni kapsat nga Junar Serrano Ramos. Shout out po Jun Serrano Ramos and family di Kasibo po. Nagadoa po ti viewers tayo dito Kasibuan eh. Okay, thank you sir. Jomar Serrano Ramos. Kastamet kadagiti Serrano and Ramos family di Kasibo. Thank you sir. Pag-share po yung ating live para marami ang makabuya ng live natin. Kapsat. Kuna namin ni kapsat nga Ruby Ramirez Abangan watching from Malaysia po pa shout out po. Okay, shout out kanyam kapsat nga Ruby Ramirez Abangan of Malaysia. Okay, shout out kuna naman ni kapsat nga Wendell Viloria. Okay, shout out po kanya yung gagayam kakapsat itala Torres South nang nangruna kini Wendell Viloria ni Kawing Beloria, ni John Lester Beloria. Okay, maamin sang kapamilya hindi ta apo. Ni Papa, ni kakapsat mo. Okay, thank you very much. Kapsat nga Wendell Beloria. Shout out kanya. Naman ni kapsat nga Dante Pasqua, daway idi 8 ounce kapsat nga soft drinks. So pay pabasit mo nga pabasita napay nga kasay. Pangina nga pangina, pabasit mo't nga pamasit kargana dagiti magagata nga pay nga mga paspasama kun kakapsat. Epekto ka di aja ti gerra wenno kasat nun. Okay, awanan kakase kiti patate nga awanan ay kat awanan nga talaga. Okay, kapsat ka Rex Gawan Somoria. Shoutout ko man kapsat ni bakit ko nga Eliza nga kawawid na gapo trabaho. Kunan ni kapsat nga Rex Gawan Somoria. Okay, shout out Madam Eliza Somoria. Nagkapka po na titrabaho. Kuna na ni kapsat nga Rex Gawan Somora. Okay, thank you kakapsat. Kita hinteman garo dagidad dumapay. Ni kapsat nga Barbara Cachero Abien. Shout out Madam, we are watching. Kapsat nga Imelda Feliciano Madayag. Madam, kamusta kayo dyan? Okay, kita hintay pa dyan duma kapsat. Ni kapsat nga Christian Rakisa Graspe. Okay, shout out kanyam sir. Thank you for watching. Kapsat nga Elvira Salodares, madam. Shout out po sa inyo, madam.
Kapsat nga Ruby Ramirez Abangan. Okay, thank you po, thank you for watching. Kapsat nga June Serrano Ramos, thank you. Ni Kapsat nga Risa Albanan, watching pa rin po si Kapsat Risa. Thank you very much, sister. God bless you. Okay. Okay, so kunana ni Kapsat nga Mary Jane Sima. Shoutout gayam ni kasinsin ko nga Kapitan Dante Palaya di Talatore North. Ano ni Kapsat ay kasinsin mo yan ni Kapitan Palaya, Dante Palaya. Okay, thank you. Shoutout kanyam Kapitan Dante Palaya. Taga po kini Kapsat tayo nga Mary Jane Sima. Okay. Thank you apo. Pwede YouTube tayo ka umatig. Buya dito YouTube tayo niya. Medyo zero watching ko na naman sa YouTube. Okay, orepe kasta. Thank you very much apo. Ag-subscribe kay apo sa YouTube channel tayo. Bali, ada apot. Di apo YouTube may kwa. Ada do iti videos nga pa-upload ko dyan niya. Or kaysa dito Facebook. Bon. So nga no, kahit yung mabuya in advance apo. Dagiti videos tayo. Apang kay apo sa YouTube. At ado apo ipopost ko nga videos ko di dyan kaysa dito Facebook. Nya. Okay. So kunana ni Kapsat nga Elvira Saladares na imbag nga rabim kailyan. Manarimaan ti luto. Kunana ni Kapsat nga Elvira Saladares. Thank you madam for watching. Please share po yung live shout out po natin. Barbara Cachero Abien. Kunana kit sir kini kambal ko nga Mel J. and Kevin Antonio from Boni South Aritao. Okay, thank you madam Kapsat nga Barbara Cachero Abien. Okay, matado manin iti viewers tayo kakapsat. Thank you apo. Kapsat nga Melchor Ragat na imbag arabim ko na ni Kapsat nga Melchor Ragat. Okay, kastamit kanyam Kapsat. Thank you very much. Shoutout kanyam sir. Kapsat nga Joby Ersvik more vlog sa wet market sir from Norway kunana wet market basit lang gamit yung wet market dito niya Kapsat nga very common lang iti lamlamos dito yung wet market tapo dito dapat pusit bangos tilapia kindado mga common nga seafoods lang niya. Ano na nga dakal apo ti wet market dito palpalengke dito apo ni Biskaya. Okay, ako na ni Kapsat nga Melchor Ragat ni Bagarabim. Okay, salamat Sir Melchor. Kuna ni Ate Elvira Saladares nakasubscribe na kon. Okay, YouTube mo kailyan. Okay, thank you very much Madam Elvira Saladares for subscribing po sa ating YouTube channel. Okay, ni Kapsat nga Charlie Fernando, anya ka tinagan mo ti YouTube lakay kunana. Ay, Sir Charlie Fernando, tinagan na apo ko same name lang apo, Biskaya aking probinsya. Kapsat Charlie Fernando. Birokon nyo lamang po ang Biskaya aking probinsya sa YouTube. Lalabas na po yung ating channel. Kapsat Charlie S. Fernando. Thank you very much sir for subscribing. Okay, ni Kapsat nga Banji Monses. Hello, always watching from Santiago City. Kunana, okay, thank you very much. Sir, Madam Banji Monses from Santiago City. Shout out po sa inyo. Okay, ni Kapsat nga Barbara Cachero Abien, watching from Cyberport, Hong Kong. Alive yan. Okay, watching from Cyberport. Okay, thank you Madam Barbara Cachero Abien. Nagsabay ko nga tong YouTube tsaka Facebook. YouTube to. Pero walang nanood, zero. Orape kastakat. Patpadasin tayo lata. Okay. Thank you very much. More vlog iti kasi bo idol. Ijay muta kumamet watching here in KSA. Nya nga muta Kapsat. Muta somewhere kasi bo ita Kapsat nga Mian Orpia Paas. Shoutout sa iyo, Madam Mian Orpia Paas. Kapsat nga Charlie Fernando, sige tayo search ko lakay kunana. Okay, thank you very much. Kapsat nga Charlie Fernando, sa walang sawa mong panonood sa ating channel, Buhay Probinsya. Okay, thank you very much po. Meron po tayong isang viewer sa YouTube. Shout out sa iyo, sir.
Kung sino ka man. Okay, nawala na ulit. Zero, natakot yata. Okay. Thank you very much. Pero lahat nag-uumpisa po sa maliit at isa. Hanggang palaki ng palaki. Oo, ganun tayo eh. Okay, thank you kakabsat. Ado pa iti video sa po ngay postayo niya. So nga parparangan niya lang. Ngim akas kunak. Kahit siya po ti makabuya iti advance nga videos. Diyan kaya po YouTube nga buya at nagado po ti popos ko di YouTube. Dado ti popos ko dyan kaysa ti Facebook. So nga no kachok buya ti advance videos ay kat apang kaya po di YouTube mabuya yo agi advance. Nagpartiak pa ti tukak enjay. Buyaan nyo po tatay bigat. Nagparti tayo ti tukak, nilalatan tayo ti tukak. Buyaan nyo po di YouTube para dyan. Okay. Thank you kakabsat. Okay, so kitain tayo mampay karo dagat ito dumapay nga viewing ditoy. So 36 minutes tayo pelang mat. So pwede ito pa. Okay, kitain tayo ni kabsat nga Junior Serrano Ramos. Kabsat nga Bungubong Cesar Jocelyn kapatid, shout out kanyang kabsat. Okay, kabsat nga Michelle. Shout out sa'yo, kabsat Michelle. Okay. Okay, kabsat nga Jacqueline Pagadtot Pablo. Shout out po sa inyo. Okay, so bari nga po no, damdamakit, makatili tayo po tito kakanya. Pagamit ko, balbalakan tayo po nga ag-vlog, no kasat no. Ipanagtilew tito kak. Actually, han nga physical nga kamulinan, baka kuryentin tayo, dagit tito kakain. Naatap po, dagit tito kak. Okay, sige ta mapanak ija YouTube mula kay kung nanikapsat nga Charlie Fernando. Sige manggarod, mapangkaman kapsat Charlie Fernando di YouTube tapos da mamat agbuya nga ore isang kamay samit. Okay, thank you kanyam kapsat. Okay. Thank you apo. Ipanag buy-buya yo. Shout out muman amin nga Bartek titila out kung nanikapsat nga Windel Viloria. Okay. Shout out apo, amin nga Bartek titila out. Sa gagaysayan tayo, sino da kaya? Paki-comment mo man, kapsat Wendel Viloria, lagi Bartek Talaw. Okay, shoutout namin kanyayo po, tita Latores out. Kapsat nga Bungubong Cesar Jocelyn, shoutout man idol kin Edlin Cardenas, tas Jeneline Cardenas nga taga San Leonardo idol. Thanks idol and God bless. Okay, thank you Madam Bungubong Cesar Jocelyn. Okay, shoutout po. Kanyayo tita San Leonardo. Okay, thank you, madam. Lakay, anya jay agkarkarayan dita likod mo kung nanamot. Boy, nadagarti karakarayam ni dagiti. Ate ni turumot kasla sipsep puno nyo dagita nga dagita ni arakanda dagiti silaw ket mapanda diti likodak. Puuna yan, nagdigosak mo nya kapsat. Apay nga tata arakan nakdagiti nga kulkulisa po. Ornongan tayo sa tapulutanin tayo. Okay. Na muta kasibo, Biskaya idol, labasan pa itibudi. Apan siguwen. Kuna naman ni kapsat. Daytoy idol, sapay kumata, madanon mo met barangay mi nga muta. Kuna na. Ata ba kapsat nga barangay yung nga muta ket kwa. Madanon iti four wheels, aji sedan. Pagkaraprot kapsat ka, may sabi-sabi dilugan ka, anyo muyo mo, dilugan ko ka sedan lang. Pagka no raprot ka, may sabi-sabi, aji sirok na kakapsat. Pagka pati tangke ti gasolina ka, pasugatan. Okay, thank you very much kapsat. Mian or Pia Paas. Okay. Kita tayo ni kapsat nga Fitz Leo Jenner Prieto. Okay, shout out kanyam tito. Ay pa-shout out tito kun ano. Okay, shout out kanya madin ko. Fitz Leo Jean Prieto. Lahat po ng mga Prieto family po dito sa mga kapitbahay namin at Conde family. Shout out sa inyong lahat. Stamit na tayo di binisita tayo nga gayam tayo apo dito karuba tayo ni Tristan nga Conde. Kastamat kada kiti sangka pamilya ken buong Conde family po dito karuba tayo San Antonio North. Shout out po amamin kanyayo. Okay,
Okay. Ni Manong ko nga kawing, ko na naman ni Wendell nga Beloria. Okay, shoutout kay ni Manong mga kawing. Talaga nga barte ka niya ni kawing. Di bale, kawing tatang lumintig to ni kawingan. Okay, kapsat nga Beverly Villapando Barawet. Shoutout po kay Inang ano yan? Kay Inang Kagawad Rose Barawed from Muntinlupa. Na-miss na namin magbakasyon dyan kung na ni kapsat. Okay. Nga Beverly Villapando Barawed. Salamat, madam. Please share po yung ating live po. Ang daming kulisap po dito sa tinayuan ko. Ang daming kulisap. Pag ano lang ako, maglilipat lang po ako ng posisyon. Atay. Dahil yung mga kulisap dumatapo po sa aking likuran. Kung pwede lang sanang ipunin at pulutatin yung mga kulisap na yan, mga kakapsat. Okay. Kapsat ka Cecilia de la Cruz Castillo Ramos, shout out po Tako and family Jai Kasibo Idol. Okay, shout out kanya kastamit kiti Tako family apo dita Kasibo. Nagapo kini Madam Cecilia de la Cruz Castillo Ramos. Shout out po. Salamat po sa ating mga viewers po. Sa lahat ng ating mga viewers, shout out po. Salamat sa panonood sa ating mga videos sa YouTube, sa Facebook. So, halos araw-arawin ko po. Try ko yung best ko na araw-arawin ko na mag-live po, no? YouTube and Facebook po sabay, no? So, okay. Thank you very much. Share nyo lang po yung live para marami pong makanood, no? Shoutout natin. Okay, ni Kapsat ng Elvira Salodares. Simot-simot data kailyan. Anya? Aida inti Bartik Jay. Ayan mi ijay Pangasinan kailyan. Kana naman ay sitsidaan kay masawaan. Okay, sitsidaan da. Jay Pangasinan ato simot-simot. Ay kat already to ya Kapsat ikerugdat simot-simot. Namdagitikat babasit mat kasla koton. Slakoton kababasit nga tatipayak na Kapsat ng Elvira Salodares. Thank you. Kastamit kini ipag ko nga Julia Guzman. Ni, nakakamot. Shout out mo man dagita barkadak tita Biskaya da Irene Bartolome Kintaroda. Tanroda, kuno naman. Okay, thank you Kapsat nga Julia Guzman. Shout out po giti barkada na nga da Irene Bartolome Kintaroda. Okay, thank you for watching. Kapsat, paki-share mamat karod ato live tayo tapno tati makabuyan niya. Okay, thank you. Ni Madam Mian Orpia Paas. Madanon na idol or tricycle mayatin kaya nan idol. Okay, di balet maminsan to Kapsat no turong tayo jay ay kat dagasin tayo to. Mapandita po Barangay Muta. Nagkapo kini Kapsat nga Mian Orpia Paas. Thank you madam for watching. Panaman ni Kapsat nga Charlie Fernando. Awam mo dyan YouTube mo lakay matik mabirukan. Na pengeta matik mabirukan Kapsat. I-type mo lang Biskaya aking probinsya. Amin nga video nga rumor dyan ako. Kukwa ka dyan. Video kamin dyan. Kapsat. Winusan Kapsat ka apang ka mismo dyan YouTube. Video mo nga i-search. Winusan apang ka dyan ti front page ti Facebook page ko. Ara dyan link na. I-click mo nga dyan. Gore ka Kapsat ay madi kaya maka tay ko ay siya padasek gore kaya. Okay. Clipboard. Isend ko apo ajiling na niya. Aji Okay. Okay, ata. Insend ko Kapsat nga Charles Fernando. Insend ko datay link na aji YouTube channel ko. Paki-check din ti comment section. Click mo aja iturong na kay dyan ti YouTube channel niya Kapsat. Okay, Kapsat nga Susana Olivero, shoutout man din pamilya Tita Bernabe Valley Homes. Okay, shoutout po kay pamilya ni Madam Susana Olivero, Tita po Bernabe Valley Homes.
Okay, ni kapsat nga Remelin Sugay, engineer niya nga, ikukuom, naka-drive ka, tatati luganan. Niya, kayang-kaya mo, manong nga porsintaw. Dati 30% na, mino 50%. Bagamat, isurok di another 50%. Kapsat nga Remelin Sugay, Lepyo, thank you for watching. Pakishare man kapsat karo, dati live tayo niya. Thank you, thank you. Kapsat nga Max Mentol Manuel, shoutout idol, diti Kawayan Isabela. Okay, thank you, Sir Max Mentol Manuel. Shout out kanya. Kada kayo ang amin dita Kawayan Isabela. Thank you for watching the live. Kastamot kinibayaw ko nga Dennis Concepcion Alamane. Kuna na is watching. Thank you. Bayaw for watching. Pakishare man garod. Ati live tayo. Nya nga tipulutan nyo dita. Pakicomment man garod. Bayaw Dennis Alamane. Okay. Okay, kapsat nga Dante Pascua, kapsat, nakasubscribe na kita YouTube channel mo. Apo, una yan. Thank you man, kapsat Dante Pascua. Tana ka sa pag-subscribe ka. Okay, thank you, kapsat Dante Pascua. Top fan tayo ticket. Ni kapsat nga Lin, sorry, ano, baliktad po ba itong apelyido nyo? Yalnas ko na naman, kapsat nga Lin. Sorry, baliktad ba? Sanglay ko na. Siguro, okay. Thank you for watching, Madam Lane. From Riyadh, Saudi Arabia. God bless. Shout out po. Ni mother ko, dita, Binganan, Bambang, Nueva Vizcaya. Kuna ni kapsat nga Lane. Yalgnas. Kana naman. Okay, thank you. Okay. Kapsat nga Remelin Sugay. SD ko na namot. Nyangan di SD. Share dan. Ay, share dan gayam kay nasauna di SD ko. Kasi gayam niya, kapsat nga Remelin Sugay. Okay, thank you very much, kapsat. Kapsat nga Max Mental Manuel, idol, paki-shout out man ni Parek nga John Hidalgo, Tagayin, kana naman. Ay, shout out karot. Naggapo kini kapsat nga Max Mental Manuel, thank you apo. Kapsat nga Lane, opo, baliktad po yan, sanglay po yan, sabi niya. Okay, sorry madam. Shout out muli kay Madam Lane Sanglay. Oh, kapinanom ni Jumar Sanglay. Dati kadwa kitikat nga Jumar Sanglay ako, security guard dito Smart Communications dito Solano. Ikaw mo nagbibuyat ata ni Jumar Sanglay. Orepe kasta siguro kapinanom ka siguro niya kapsat nga Lane Sanglay. Okay? Thank you very much po for watching. Nanti Linda, shout out man apo. Nanti Linda Gasmeña, Concepcion. Ante, kumusta ka? Kumusta mo ng Uncle? Shout out apo ng Uncle Henry Concepcion. Nga madama magbibuyat at ni Nanti Linda. Okay. Kitang tayo man dyan na dumagarod. Ni kapsat nga Trifonia Salvacion. Shout out po madam. Kapsat nga Susana Oliveros. Kapsat nga Kiming Manuel. Okay. Kapsat nga Lea May Tabaldo. Shout out po. Okay. Kapsat nga Barbara Cachero Abien. Shoutout po sa inyo. Kapsat nga Mary Jane Sima. Okay, thank you po. Thank you for watching. Paki-share po yung ating live po. Ayun, medyo nabawasan na yung mga insekto na kumakapit sa atin. Okay, thank you very much mga kakabsat, mga kakailyan. Nasa 48 minutes, 49 minutes na po yung live natin. Thank you very much mga kakailyan, mga kakabsat. Hopefully po makatiliw tayo ngayon ng tukak mga kakabsat. Kaso wala yatang ulan ngayon, medyo manipis ang ulap. Pero kahit na ganoon, pipilitin nating lalawas yung mga tukak mga kakabsat. Kukuryentihin natin yung mga tukak, lalabas yan, pati yung mga kiwat. Yung mga kiwat dun sa tambak, kukuryentihin natin at nabibidyohan para may mapanood tayo mga kakailyan mga kakabsat. Kuna ni kapsat nga Kiming Manuel, shout out watching here in Malaysia. Okay, thank you very much Sir Kiming Manuel. Kamusta po ang Malaysia? Nakapagbotos na po ba kayo? Kailyan Kiming Manuel, shout out sa'yo. Kapsat nga Lea May Tabaldo, hello po Lodi. Hello Mat, kapsat nga Lea May Tabaldo, ayaw mo tata. Paki-comment man kapsat. Thank you very much. Don't forget to share kapsat. Kapsat nga Max Mentol Manuel, may mayat manin idol, no adda RH mo idol. Awanay, no pagkatang tayo, kapsat nga Max Mentol Manuel.
Pangipurwa ka man di Gcash ka ti pang Red Horse tayo. Nya ket well appreciated po ore pang may sakay sa apo nagngina ti ara kay. Aja po may sabuti nga Red Horse to ko 65 pesos ay. Kasta kinti kasta mo dito ba ito? 65 pesos ay nakagingina mat tin kapsat na sa pamintay sa pagpaminsan tayo uminuman nagbirbirok tayo garote pa kay inuman tayo ditan. Nya idol Max Manuel. Ada po di Gcash ko dita po inti about. Mabasa yo kay. Okay, thank you kakapsat. Thank you. Kapsat nga Leia may tabaldo, mangtid ka man tito kak idol. Kunana, ay kat. May ka dito ay kapsat. Mabigat. Makatiliwang ito mabakat. Baglayala tayo teredor sa. Yala tayo teredor. So, rewan pulutan tayo nga to kakanya. Ilako tayo dadya to kak. Sumurot nakman ngagsilaw. Kunana mo ni kapsat nga Wendell Viloria. Ay kat may ka na damdama. Tapno may experience mo. Kapsat nga Wendell Viloria. Alas 8. May ka dito, San Antonio. Damdama, magsilaw kami kini Tristan, ititokak. Amamo mo ni Tristan kay. Nagkadwa kay trabaho, kini Stan ideya, kini ninong Armando Marquez. Apo, shoutout ninong Armando Marquez. Nagbubuya ka tatati live tayo. Ninong Armando Marquez. Shoutout kanyam. Okay. Kapsat nga Charlie Fernando nakita kay YouTube mo lakay bubuya DJ pinagpartim titokak kuna namot ay kay thank you garot kapsat nga Charlie Fernando nabuya madyo pinagpartik titokak kanya impatas ko la DJ ng post tamo yo mo bawal apo ti panagkatay panagparti apo ti an animalis dito ya YouTube kin Facebook mure pa itat kasta nagyamanak nagbuya kayo nasaraka mo na di channel ko. Thank you very much. Kapsat nga Charlie Fernando. Okay, kapsat nga Leia may tabaldo. Ipauit mo dito Hong Kong Lode. Tada pulutanin mi ni Ate Sharon J. Corpus. Na Ate Sharon J. Corpus. Gayam ti kadam dita niya. Kapsat nga Leia may tabaldo. Okay. Thank you very much. Shoutout kanyayo. Kini kapsat nga Manang Sharon Talikon dita. Hong Kong. Okay, shoutout. Leia may tabaldo. Okay, ni kapsat nga Trifonia Salvacion. Shout out kay Lian kadagiti pamilya Tita Porok Ono San Leonardo Bambang Nueva Vizcaya watching from Cyprus kuna namot. Matadulat ti viewers tay kakapsatan 24 tata. Okay, nabuyayo ajin post ko apo nga road trip tayo dita San Leonardo Bambang. Okay, sabay la ko mata nabuyayo nabuyayo dekat na maigil-ilo yun na nga lalo na di barangay San Leonardo. Okay, nagkapo kinikapsat nga Trifonia Salvacion. Okay, kung namin nikapsat nga Mary Jane Sima dito sa Kabagan awan titukak mimis ko na nga aksida titukak kung nikapsat nga Mary Jane Sima ay kat adulat tayo ti palpalingke sa pahay niya po ti agatang tapalpalingke yo dadalat tagla ko lalo da kita asidik ti karayan apo kita Isabela or Cagayan agita pelpalingki dita kapsat adolat taglakla ko dita abay ti karkarayan na po. Okay, Wayne kuna naman ni Wendell Viloria ay kamakaman nyo garot kapsat nga Wendell Viloria ingat-ingat ti panagbiyahe no balbalakan nyo may toy. Ingat-ingat kayo kung na kainom kayo ang kayo nga biyahin kapsat pakaununay ko nang kingagbiyahe no nakainom kayo daji safety apo ti number 1 tayo kapsat nga Wendell Viloria. Okay, panamin yan ti Linda Gasmeña Concepcion. Okay, Kamit Balong thanks shout out mo paki shout out man dagiti bat 69 kabats na uncle mo Isuda Imelda Feliciano Madayag ken Leonora Gamponya nakapalo da kanyam thank you kunani Auntie Linda Gasmeña Concepcion. Okay, thank you Auntie. Shoutout po kay Bat 69. Nakabats ka nun ng Uncle Henry Concepcion. Ni Melda Feliciano, Madaya, ken Leonora Gamponya po. Thank you for following me. Sir, Madam, no pibuya kay dito live tayo. Ni kapsat nga Charlie Fernando, wan lakay. Ibilag mo jay lalat na lakay, aramidin nga titsaron. Okay, awanan nang bilang ko jay lalat ang makagagatil karabukob ko mo jay. Riga tayo. Kasla testingik lang kumagay nga iprito. Imbilag ko na. Nakita maji video na niya.
Prito ko matatay, mamakak man, nga maong kadwak namang pulutan nga, sisak lati, Pajay, gagat at tikarab ko na. No ka ha? Regat rin. Wala na. Okay. Thank you, Kapsat nga Charlie Fernando. Very active ka niya. Dito yung Facebook tayo. Thank you. Supportaran nyo lang tapo at Facebook tayo. Okay, mga Kapsat. No, maborboring kayo apaw nga dito abroadan. Mino dito lugar yaw. Ako, sarakan nyo daging videos tayo apaw. Dito YouTube kin Facebook. Tapnuhan kaya po maboring. Ulit-ulitin nyo hindi nga buyain. 24 hours i-play yo, Kakapsat. Maglalo nyo YouTube, no maturo kayo, i-play yung playlist na po. 24 hours Tapos tapnong kayo maboring, Kakapsat. Okay. Kuna ni Kapsat nga, Susana Oliveros. Wendeng, Nabuyak, Miss Codita San Leonardo. Okay, thank you, Kapsat nga Susana Oliveros. Kapsat nga Dimpolski Laureta, pa-shoutout man idol. Hehehe. Okay, shoutout. Kapsat Dimpolski Laureta. Ayan mo nga tata. Paki-comment man nangangkan anyan si daom, paki-comment. Pagka nagsidaka mo ti tukak pino abal-abalad. Uso tatakit. Okay, ni Kapsat nga Wendel Viloria, pantayog bani ti tukak na bigat. Kuna namot. Nay, sa dinno nga ti pagbanitan yo Kapsat. Tarigat tagbani 8, kuryente mo nabaybayag tagbani 8, nakadulin na kakabsat. Naatap dagiti tukak tatta. Okay. Kuna ni Kapsat nga Trifonia Salvacion when idol nakitak 15 years nga rod nga Jack nakaawit. Kuna ni Kapsat nga Trifonia Salvacion. Okay, so thank you apo kitig buya. Don't forget apo nga to follow yung page natin at mag-subscribe sa YouTube channel. At saka wag nyo rin kalimutan na i-share palagi ang live natin para marami pong makapanood ng mga live shoutout natin mga kakabsat. Dahil marami po tayong mga kakabsat gagayem kakabagyan po na nasa ibang bansa. Sa pamamagitan po ng live natin, makakarating po yung ating mga shoutout. Okay, thank you very much mga kakabsat. Magpaparapol na ba ako ng bingo dito? Wag muna kayong alis. Mamaya magpaparapol tayo ng bingo May manalo. Okay. Thank you very much kakabsat ni Ate Bet Caspillan. Apo, una yan. Dito yan. Nanya nga Hinebra. Naaba manan. Mangipawit ka man tukak dito sir. Ingat kayo lagi dyan. Go Hinebra and SD Heart. Kuna naman ni kapsat nga Bet Caspillan. Okay apo. Shout out amin apo kadagete Bulacan. Team Caspillan po, Team Hinebra. Kuna na ni Kapsat nga Bet Caspillan. Gastamat kini manong Edmond Caspillan. Shout out po. Thank you very much. Okay, ni Kapsat nga Cecilia de la Cruz Ramos, watching from Bologna, Italy. Shout out apo kadagiti kakabsat ko. Isuda Divina Pacolor and family, Sonia Castillo and family. Gagayem mi Isuda Romy Cristobal and family, Rose Villahalog family. Po, una yun. And family Chonaco. Una na ni Kapsat nga Cecilia de la Cruz Castillo Ramos. Thank you, madam, for watching. Okay, kitahin tayo man pa. Ganyan na doma dito. Yapit karababa mo dati. Shoutout manan idol. Kuna na ni Kapsat nga Michael Adviento Hernandez. Apay nagkap pa manap na panamon. Tataka lang maten manan nga nag-live man ay nag-online Kapsat Michael Adviento Hernandez. Shoutout kanyang Kapsat. Okay. Orepe kasta. Kat naka-duty ka manan. Kanya nga mang tagay ka dito natin may sabuti tapno medyo bumayag titungtungan tayo nya Kapsat nga Michael Adviento Hernandez. Thank you kanyang. Kana ni Kapsat nga Dante Pascua mabalin na takaban ti Titalakeb jay tukak Kapsat na bitpit tagtilew kuna na ay good baba mga nga taka nya takob kay musaon ikam ti takob na takob ba maji tukak maden kuryente monta tumang ka ni jayan pidutom lata na nya Kapsat Dante Pascua. Kita teman ni Kapsat nga Max Kapsat nga JV Gagate pa shoutout man idol kablaawa kamin at taga Barat. Okay. Kaya naman ti Barat okay. San Leonardo, Barat, Kinsalinas. Gabay gayam tagayana. Okay, thank you. Kapsat nga JB Gagate. Shoutout kanyang Kapsat. Okay. So, nakami sa oras sa YouTube code. Iyup ko dati YouTube code. Okay, so kasat nung istapatin.
Kasta siguro. Hindi. Kasta. Okay, erasure. Okay.